yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Wakristo watapoingia mbinguni msifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Wewe ndio unatoa faraja kila niweze kuongea kila mmoja wetu, waliki wazazi waliolinda mtoto wako, hata walio tange faraja tange kujangana tange kumezi mamana tange wewe Baba wa mbinguni, ongoze kwa amani, tunaomba Baba uweze kuongoza pamoja nasi. Abashinzwe gusanduka hanyuma neze umurambo abasore imana abangabavyeyi bamukeya abandi kamwe yose bangu kose bangu kama yagiye arakira abantu bihuta tafadhali, amasaha yagiye, mtambuke mwinjira mu modoka yacu. Abantu bari hano nyumbani muze mtambuke.
tumutwara mu modoka Você tomando com o modo. Se o modo. Eles estavam tomando do cara. Eles estavam tomando do cara. Mama ndakusezeye mukunzi wanje urabizi urukundo rwanjye mama we oga abinyumva ndagukunda ya ndagukunda Tugende muri mama modoka. Hallelujah.
azoherekeza mlango tunamukiza tanga kugira ngo haroroshe abandi goroshe lakini kama tunaamini Yesu kama hatufita zambi kama moyo ni mweupe sawaza ndavi ngono kushika ngotera ni hano ndavi telefoni ni wewe kanda sha yatabarutse kwa gatatu ni kwa kane mu gitondo mande ali kwa mbere yiriwe moja gusura narambwiye ko cyumwira arambwira ati umutima wanje ari umuntu wantegetse kuja gusura wagoye muri familie ndifuza kujayo. Mande akamwambia kuna mtu mgonjwa huko mmoja, mimi ninasikia kwenda kumuona. Yaragiye yagerayo, alienda huko arampamagara arambwira ati nagezeyo nabasuye ubu ngo ngeze mu rugo ntashubwe yampamagaye ndi mu kazi. Akamwambia nilifika nimewaona na sasa nimerudi, sasa nimewasili nyumbani na sasa na yeye alikuwa kazini. Nilikuwa ndatansanga ameze neza n'abana yatetse bariye. Nikafika nyumbani nikapata amepika wamekula na watoto. Wake kwa kabiri Tuesday na amahoro akomeza gukora uturimo two mu rugo. Akiwa sawa akaendelea kufanya kazi zake. Ameze neza akiwa sawa. Irasigambira ati ndimugeza nijoro nkumva inzara. Alikuwa ananielezea nikifika usiku nasikia njaa. Hicho cyari kimenyetso ko afite ubuzima bwiza. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba yeye ako na afya njema. Kuko iyo gabaga afite intege nke yagiraga apeti nkeya. Akiwa mzaifu hangeweza kukula. Nje kuri kwa gatatu Wednesday turavyuka na amahoro mu rugo, tukamuka tukiwa salama. Nje mu kazi akaenda kazini, ndamuhamagara mumeze mute mu rugo abana bavuye ku ishuri. Nikampigia simu nikimuuliza watoto wametoka shuleni. Arambwira ati bavuye ku ishuri tumeze neza n'abana mu rugo. Kanielezea tuko salama na watoto wametoka shuleni. Ati maze guhanagura ibikweto by'abana, tayari nimetayarisha viatu zao. Ndataha na mimi nikaja. Ngeze mu rugo ndetse mtaraga mu rugo nabahamagaye mbazanira iki. Nilipokaribia nyumbani niliweza kuwapigia niwaletee nini. Bambwira ivyo ndibo bazanire, wakanielezea yale nitakayokuja nayo. Ngeze mu rugo barabijya n'abana. Nilipofika wakakula pamoja na watoto. Sanga barishimye bameze neza. Wakiwa na furaha pamoja na watoto. Turasenga, tukaomba kuko mpoga zihubatse igicaniro mu rugo, kwa sababu walijenga madhabahu kwa nyumba. N'abana barakizi, hata watoto wanajua. Tuko kwirengagiza gusenga. Hatungeacha kuomba. Tumaze gusenga, baada ya maombi ndetse yasigaye muri saro gatoya. Ya akabaki sitting kidogo. Kuko kenshi wakati mwingi yageze byuka saa 8 akaja muri saro, ariko mbibona kuko iyo byukaga narabibona akaja muri saro akazasenga akageza mu gitondo. Alikuwa anaamka saa 8 anaenda sitting room anaenda maombi. Cyangwa se byaba ngombwa ko tumaze gusenga n'ubundi agasigara muri saro wenda agasenga igihe runaka akabona kuza kuryama. Saa zingine hata tukimaliza kuomba sisi tunalala, yeye anaendelea bado na maombi. Muri saro yarahatinze kwa gatatu nijoro, hatinze cyane akanya gato. Wednesday alikaa muda kidogo, ubundi yasanze nkiri maso, akaja kabla hatujasinzia. Arambwira ngo mugire ijoro ryiza papa bure. Kaniambia muwe na usiku mwema mwa. Atariko ati lakini mu gitondo ze kumvishutsa kare amasaha y'abana, asubuhi uniamshe mapema ile masaa ya watoto, tegura abana baje ku ishuri ili niweze kuandaa watoto waende shuleni. Atariko ko ndumva mfite ibitotsi byinshi, lakini nasikia nikiwa na usingizi mwingi. Noneho kazamuga ati nuko hanaguye inkweto z'abana buri awarusha. Nikamuelezea aidha ni kazi umefanya kutengeneza viatu za watoto, aidha umechoka. Arambwira gusa ngo karumva afite ibitotsi byinshi gusa ngo aramasanze kumujutsa. Kaniambia hiyo masaa ukuje kuniamsha ninajisikia niko na usingizi. Amaze kumbwira gutyo, baada ya kuniambia hayo yongeye gusenga buke mu mutima ajyamye yiseguye. Aliomba tu kidogo hapo iminota 3 kama dakika kidogo tu. Numva ko yasenga isengesho rigufi.
mu mutima akaomba ombi fupi sana, mpita mbona akasinziriye kandi ajyama muri position umuntu ufite ibitotsi na akalala kama mtu mwenye ako na usingizi. Habaye saa kenda ndabyuka mbyukiriza umwana kugira ngo byotuma umwana kugira ngo nje kumuhagarika. Asubuhi ikipofika saa 9 mimi nikaamka ili kijana niweze kumsaidia. Mpita mbona mu byukuri tukazajyanye muri ya position ajyamye mutashahindutse. Mimi nikaona tu bado analala vile alilala hiyo masaa. Umwana ndongera ndamuzana turajyama. Mtoto nikamleta tukaendelea na kulala. Bigeze saa 12. Ilipofika 6 ya asubuhi ndamuhamagara ati mama bre. Nikamuita rimwe kabiri, mara moja mara mbili, ya pili ubona ntanitabye. Nikaona haitiki. Ariko mu by'ukuri ntabwo nikanze, hata si kushituka. Ese numva yuko nyina ariko kagatotsi ka mu gitondo kamutwaye. Kaweza fikiria ni ile usingizi ya asubuhi. None ndeguka, mimi nikaamuka, mukozeho yari hijya. Nilipomguza mbona kisheganyije, nikamguza nikaona hatingiziki. Narabyutse, niliamuka, ariko nari ntarabyumva n'ubundi, hata sikuwa naamini. Turuka muri position arimo, nikamkaribia vizuri, mukozeho, muhindukije mbona ijosi rigiye ku ruhande. Nikijaribu kumgeuza nikaona shingo ikaenda pande nyingine. N'abana bahise babyuka, watoto hapo waliamka. Kubera ko n'ubundi amasaha yo kuja kwishuri kubategura yarageze, kwa sababu masaa ya kwenda shule yalikuwa yamefika. Awe titati mama anajifanya hataki kuamka. Akasema hivyo. Waraseka. Abana warasetse. Watoto wao walicheka. Akina karigirisha. Eti mama anajifanya hataki kuamka. Bimaze kuba gutyo, after hiyo namubwiye amagambo yaje yanyuma bitari ngombwa ko nasubiramo hano. Nilimuelezea yale yangu yote ya mwisho na si lazima niyaongee hapa. Kandi nabonye ko birangiye, na niliona kabisa imeisha safari yake. Ariko kubera ko atari ikintu nari niteguye, kwa sababu si jambo nilikuwa natarajia, narikanze, nilishituka. Mbura telefoni iri mu maboko yanjye, nikakosa simu na niko nayo. Mbura mpamagara nujuje contact muri telefoni, nikakosa mtu wa kupigia na niko na namba za watu wengi. Yaje kuntwara nk'iminota 30 kugira ngo mbashe guhamagara umuntu. Ilichukua muda si mdogo ili niweze kupigia mtu. Twarabahamagaye, wale tuliopigia tuliwapigia. Baraza barahagera dushaka imodokari, wakaja tukatafuta gari, tumujana kwa muganga, tukampeleka hospitali. Si ibintu cyo kuvuga ngo wenda bahari gushidikanya, twahageze batubwira n'ubundi ko umuntu atakimumwuka. Tulipofika bado walituelezea hivyo hivyo. Nuko Mpogazi yarangije, hivyo ndivyo alivyoenda. Ariko tunashimira Imana, jambo la kushukuru Mungu. Mpogazi ntiyapfuye akagombye gupfira. Yeye hakuenda wakati angeenda. Hari igihe umubiri wamubajije muri biriya bihe twabasobanuriye, wamubabaje. Katika hizo habari zote tuliwaelezea, natekerezaga ko wenda Mpogazi icyo gihe wenda aribwo yari gupfa. Nyakati hizo ndizo angeweza kuenda. Ariko Imana kubera ko ari umukozi w'umuhanga kandi Imana nta kizivuga ngo gihere. Lakini kwa sababu Mungu yale anayoyasema anayatimiza, yarebye amasengesho n'ibihe by'igicaniro Mpogazi yubatse muri rwa rugo. Mungu aliona yale maombi yake madhabahu aliyojenga katika boma yetu. Imana imwitura gusinzira urupfu rw'abakiranutsi. Mungu akampa kusinzia kama watakatifu. Nene gembo ni bimenyetso ko muje umwireba ibibanza, ariko umuntu bujya hari ikintu ubona ukagifata nk'igisanzwe, ariko habi ikindi kintu akaba ari bugitahura mu buzima bwawe. Nilikuwa nimeona ishara kadhaa hizo siku, wiki mbili zilizokuwa zimepita, lakini sikuwa nafikiria mambo hayo. Muri abo mahinga abiri nari narose mbona turi mu bukwe. Nilikuwa nimeona tukiwa harusi katika hizo wiki mbili zilikuwa zimeisha. Mbona nicaranye n'uyu mugabo. Niliona nikiwa nimeketi na ndugu hapa. Abantu bakambwira ngo turasa. Watu wakiniambia eti tunafanana. Jewe mpitekereza yuko wenda izo ni za nzozi n'ubundi kubera ko amakwe dusanzwe tuyajamo. Numva yuko ari inzozi zo kurota bisanzwe. Hata mimi nikafikiria si ni kawaida tunaendanga harusi, nikafikiria ni ndoto za kawaida. Madamu amaze kwitaba Imana,
Baada Pogazi kuitika sauti ya Mungu, nahise mbona uno mugabo yinjira mu rugo mubyara waje n'umwana w'umuyomba. Niliona ndugu akaja kwangu. Umutima uhita wirukira kuri za nzozi. Sasa roho ikanikumbusha ndoto hizo. Ubwabo kwitwara mutubona na Pogazi. Nikaanza sasa kutafakari ile harusi ndio hii imewasili. Ariko ni kumutima wanemeje yuko ushobora kuba ari madamu narimo mbona. Nikakubalishwa na roho ya kwamba ni Pogazi nilikuwa naona. None ikindi kimenyetso nabonye, ishara ingine yabikoze nk'akabiri muri kino cyumweru kibanziza kinagiye yapfuye. Alifanya hivyo mara 2. Ngeze ku muryango nsohoka nje mu kazi, nikifika mlangoni nikienda kazi arankurura, ananivuruta, arambwira ati sina mwabere tukirwa mu rugo ko ndabona niteje mu kazi ko tweburi cyo tujya. Ananiambia si tushinde tu na wewe, hata usipoenda kazi si lazima tutakosa chakula ya kukula. Ariko jewe naifashe nk'ibisanzwe ndamwati ndeka mashinje mu kazi. Mimi namwambia acha tu mimi niende kazini. Okay, kandi arongera arabikora. Siku ya nyingine tena akafanya hivyo. Ako sina kabimenya yuko yategura urugendo rwiwe. Sikujua ya kwamba alikuwa ananiaga akijitayarisha safari yake. Ariko nkiyo mbimenya, ningejua sinari kugenda nari kuguma mu rugo. I think ningebaki na yeye hapo. Yes. Pogazi, reka nshimira abantu. Acha nishukuru watu. Ariko reka mvuga akantu kanyuma. Acha niseme neno hili moja kabla ya kushukuru watu. Mama kuwa kabiri mbere yuko apfa kuwa kane. Mama yake Tuesday kabla yeye aage Thursday. Habaye saa 12 hafi n'igice sinzi mba saa moya zari zigeze simbizi. Asubuhi ya mapema tubona arakomanze akabisha. Abana bari bamaze kuja ku ishuri. Watoto walikuwa wameenda shule. Turatekereza tese ninde tugendere muri iki gitondo. Tukasema ni nani anayetutembelea asubuhi hii? Madamu tutarambwa ati ni mukecuru je. Akaniambia ni mama amekuja. Turabyuka tukaamka. Mukecuru aratubwira ati ndabazindukiye. Mama akatuambia nimewatembelea. Ati kandi kizinduye na kinacho nileta muri abana banje b'imfura. Nyinyi ni mafirstborn wangu. None ndifuza yuko mwakomeza mukamenya barumuna banyu. Natamani muendelee kuwajua, kuangalia ndugu zenyu, kandi murushiriza gukunda Imana no kuyegera. Na mzidi kumpenda Mungu na kumkaribia. Arambwira ati nimba ari naho bana banje no banabakosheye. Ikiwa kuna mahali popote ninaweza kuwa nimewakosea, mbasabye imbabazi. Na waomba msamaha. Aho ni kuwa kabiri mbere yuko apfa kuwa kane. Hapo ni Tuesday kabla Thursday. Ntabwo nabibwiye madamu. Sikuelezea. Nahise mperekeza mukecuru turazamukana ngiye mu kazi turatandukana manutse mu rugo. Nikamusindikiza. Ariko umutima wanje urambwira ngo usanga mukecuru agiye gupfa. Mimi nikajaribu kufikiria mama sasa ni kama ako safarini anataka kutuacha. Nahise numva ndati mukecuru kuko aradusezera agiye gupfa. Anaweza kuwa anatuaga yeye anaenda. Ariko nasanze ari masezera Pogazi. Lakini nilipata alikuwa naaga Pogazi. Abandi usubira mu byiciro byabo. Wazazi wa ndugu yetu Mcho waweze kubaki. Amasaha ya gukoresha yarangiye. Muda tungetumia umeisha. Murakunda gukundu baka abavyeyi. Mtaongea urenze iminota ibiri. Dakika mbili tu tafadhali. Hata kama ni maneno ni mengi lakini mtumie tu muda kidogo. Imana ishimwe kuba yari yagenye uyu munsi. Mungu asifiwe kwa sababu ndiye aliandaa siku hii. Icyambere nyine umwana yavuze amagambo yose navuze nari kugomba nyine kuvuga yavuze aba yashimiye bose numvishe ntawe nosubiramo. Mtoto ameyataja yale yote ningetaja kwa sababu hata kuwashukuru alishukuru wote kwa ujumla. Nshimiye abanyamulenge bose nashukuru wanyamulenge wote walio mahala hapa. Nshimiye abaturanyi bose bo muri iki gihugu. Nashukuru wa Kenya wote walio mahala hapa.
bageze ahangaha kudufata mu mugongo, waliokuja hapa kutufariji. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Hari abadusuriye mu rugo, Kuna wenye walikuja nyumbani, n'abandi nyine bagumye kudusanga ahantu hose n'ahangaha, na hata wengine walitupata mahali tulikuwa hata na hapa tena. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ubundi nshimiye Imana. Jambo lingine nashukuru Mungu Abanyakarama nyine bari baraduhaye uyu mwana, kwa familia ya Munyakarama waliokuwa wametupea mtoto huyu. naratinze gushingira abana b'abahungu ariko abakobwa bari barashatswe vuba cyane. Nilikuwa nimekawia kuoesha vijana, lakini ariko uyu mwana amaze kugera mu rugo, baada ya msichana huyu kufika kwa familia, turishima cyane, tukafurahi sana. tubona uwo muryango urakingutse, Tukaona mlango huo umefunguliwa. Umwana nyine ndetse n'abarumuna baguma gushingira n'abarumuna be, Hata akaendelea kuhimiza ndugu zake nao wakaoa. uko mwumvishije nyine yari afite umuryango munini, Vile umesikia alikuwa na familia kubwa, ni barumuna biwe, ni wadogo zake. kuko mbere nyine hatambutse mukuru wiwe, Kama vile mbeleni kuliweza kupita ndugu tubanza yake gucika mkubwa, intege, wakakata tamaa, ariko nyine yubatse turishima, lakini alipojenga tukafurahi. ariko nta kundi twogira, Lakini hatuna lingine la kufanya. adusigiye abana, Ameacha watoto, ni ihumure mu mitima yacu, ni faraja kwa mioyo yetu n'abandi bose, na hata wengine wote, ndetse n'Abanyakarama bumwe buracyakomeje. na familia ya Munyakarama bado tuko pamoja. Izo zose tubishima Imana yakoze izo bintu. Hayo yote tunashukuru Mungu aliyefanya hivi. Ataragenda nk'uko umwana yavuze, sinsubira igitondo nazindutse wiwe, Kabla hajaenda, asubuhi niliyofika kwake, umunsi wa gatatu ngo njyame gutya nicaye mu ndaraza, nilipokuwa nyumbani nimelala, ibitotsi ngo bintware, kausingizi kaliponichukua, mbona ko umuntu nyine ambwira ngo mbese yangereranyije na mukuru wanjye, arambwira ngo aratashe. yeye akamuonesha akiwa ni sister yake mkubwa. None nama mvuze induru, ndetse tini gute yatahaga mu yindi nzaga kamutesha abana biwe, Hata akaanza kusema mbona anaenda na anaacha watoto. mbona ko mvuze induru ndababara cyane. Yeye akapiga nduru, akahuzunika sana. Ngo amara arambwira ati nta mubamuherekeza ataha, nawe uramuherekeza. Hata wewe, kwa wale watakaomsindikiza akienda, na wewe ni mmoja wao. Nitera hejuru, Mimi nikaamka, mbwira umwana twari kumundi mukazana wanje, nikaambia mtoto wangu, ariko izindi nzozi mbonye bimeze gute kaanza noneho. kumwambia zile ndoto nimeona. Umutima nyine numva urikanze. Kumwambia nimeshtuka sana. Habaye nyine mu gitondo cya kane, Asubuhi ya Thursday nibwo umwana yaduhamagaye, ndio tuliweza kupigiwa simu. iyo minsi yose yari muzima, uburwayi bwe bwari bwarashize, Siku hizi zote alikuwa sawa, alikuwa amepona, ariko nuko umwanya w'Imana ushitse, lakini muda wa Mungu ulipowasili watubwire turikanga, tukashtuka kusikia habari hiyo. ariko abantu baradukomeza nk'uko umuruzi, Lakini watu wakatufariji kama vile mnavyoona, turahumurika tukafarijika nk'uko Gitengera yose imeze hirya no hino, mbese Kenya yose. kama vile mnavyojua. Twarashimye kuduhumuriza kwanyu, Nashukuru vile mlikuja kutufariji. ko turatinya kuvuga umwanya muremure yuko abantu barambiwe, Tunaogopa kusema ariko izo muda byose mrefu, mwakoze, lakini yale yote mlioyafanya, Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki, Ubundi uyu mwana twifurije iruhuko ridashira, na tunamtakia ufufuko wa watakatifu. Saba mukomeze mwihangane. Yesu ashimwe. Amen. Iby'ukuri kuvuga ngo umuntu uvuye mu Rwanda muhaye iminota ibiri n'indenzaho sica kandi ndi umubyeyi, ariko ndagerageza kuhina amagambo. Dakika mbili ni kidogo kwa mzazi, lakini nitajaribu kufupisha. Yewe habaye bamaze kutubwira inkuru, baada ya kutuambia habari hii, nari mvuye Kampala ku kibazo nk'iki kandi cy'umuryango. Nilikuwa nimetoka Uganda kwa jambo kama hili tena la familia. Kandi mfite gahunda yo kuzagaruka hano, nikiwa na jambo la kuja huku kibazo cy'umuryango kwa sababu ya la familia. Numvise inkuru y'uyu mwana witavye Imana, niliposikia habari hiyo birandemerera. Nikasikia uzito. Vuyiriya nzajiriya nsure kandi ngende ubu uzabona umwanya. Nikasikia mambo haya ikawa ngumu. Ariko navuga ngo Ruben atari, lakini nikasema mahali Ruben hayupo sinabura, sitaweza, lazima niwe. Ndaza ngeze mu nzira, nilipofika njiani nditotomba, nikanungunika.
kubera iki nitotombye nahuye na dodani ya saa 8 ya nijoro ndicuza ndavuga ngo suku ko nibwo bwa mbere ngeze no kandi nibwo bwa mbere ngeze no mu Buganda. Nilipatana na changamoto katika safari ya kubera iki kibazo cha Ruben kiza ukasanga nono chanduhisha. Kwa nini jambo la familia ya Ruben huja naye haku? Ige imfura yiwe yitavye Imana wakati mtoto wake mkubwa alienda. Nari kibungo kandi barampamagara. Nilikuwa tena wakaniita. Ige cha Rurankunda bamurasha amaguru. Mushiki wanje arambwira ngo ningende bamurashe tugende tuze Goma. Dada wangu akaniambia tuende kumuona mahali huko Goma. Usanganje yako ashika Goma bakamtora kumujana Kinshasa. Anayefanana nami akifika tu Goma angeenda kufungwa Kinshasa. Agenda nayo heri nyirarume na mushiki wanje twinjira kakatindo twariko twinjira mu nkomeri zimeze nkiyi mirambo. Tukaweza kuingia huko hata kama kulikuwa kugumu. Ndavuga ngo none kandi yari ruguru kandi nongeye gura niki kibazo kandi. Nikaanza kufikiria tena jambo hili. Ariko ndigarura nditotomba nkakuja kwa Abanyisraeli bitotombye kubera urugenzi bahuye narwo. Nikanungunika tafadhali ntagiye kurondogora watu waweze kutulia. Ngiye kuvuga uyu mwana. Nataka kusema tu kwa msichana. Nijagiye kumusaba kandi sabiru iseuka ari ruguru. Mimi ndiye nienda kumuomba kwao. Ariko ubuhamya ngiye kuvuga bw'uyu mukobwa. Lakini ushuhuda nitakaotoa kwa msichana huyu. Igendi muwanje na madamu mbona uwo mwana araje. Nikiwa kwangu na mke wangu nikaona mtoto huyo amekuja. Uyu niwe mukazana waje munzu aza kunsura. Huyu ndiye mtoto wetu alikuja nyumbani. Arambwira ati naje gusura muri Kenya ntakubonye. Ariko reka twiriranywe kuko nasize umwana wanje afite kibazo weri yajanye wonka. Nikasema sitaweza kurudi nyumbani Kenya kabla sijafika hapa na nimeacha mtoto akiwa. Tuganira nawe hafu igice cy'umunsi tukaweza kuzungumza siku mzima. Ejo bundi madamu arambwira ngo ya mwana ari yaje kutwiyereka. Hata yalipotokea haya tukaanza kutafakari. Alikuwa amekuja kutuona na watu wake. Dushimiye Imana ibyukuri niyo ganyiri maboko. Dusabe bene Munyakarama. Acha tuombe familia ya Munyakarama bakomeze batambuke waweze kupita. Dusabe abakwe n'abishwa wote waweze kuja nao baze duhagararane kuri uyu munsi. Waweze kuja tusimame pamoja na wao. Haravuga abantu babiri gusa. Ni watu wawili tu ndio wataongea. Kandi nao baraza gukoresha umwanya neza kuko masaha yagiye. Watatumia muda vizuri kwa sababu masaa imeenda. Ababyeyi bombi nibo bagiye kuvuga. Wazazi hao wawili sema. Reka dusabe abantu batuze watu waweze kutulia hanyuma tubahe ijambo. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga muri no mwanya. Mambo ni mzito kusema kwa wakati huu. Ariko turabasaba kugira ngo mwihangane. Na fikiri utakuja kutuia radhi na kuvumilia kwa muda wote ambao tutakuja kuutumia. Nubwo bigoye ariko natwe turihangana. Ingawaje ni magumu lakini na sisi tutakuja kuvumilia. Reka sawe madamu abanza avuge. Mke wake ndiye ataanza kuongea kwanza. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Yesu ahimbazwe. Amen. Akanya duhagaze aha dushima Imana. Tumesimama hapa tukimshukuru Mungu aturinze tukava mu Rwanda, ambaye amekuwa pamoja nasi tangu tulitoka nyumbani. Baje turi abantu benshi. Tumekuja tukiwa hesabu ya watu wengi. Akagira impungenge na tulikuwa na wasiwasi. Imana yarakoze twese tuhagera amahoro. Lakini Mungu amefanya vema na tukawasili salama. Ngiye gushima Imana. Mara tena namshukuru Mungu kubw'iki giterane kwa mkutano huu tutateguye, ambao hatukuandaa, tutateguwe n'Imana, ambaye Mungu mwenyewe ndiye ameandaa. Imana ishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndavuga mpogazi wanje magambo make. Kwa maneno machache tu nitamwongea mtoto wangu Mpogazi. Ntabwo byoroshe
Ya ingawaje si rahisi kuvuga Mpogazi. kumsema mtoto wangu. Mpogazi ni umwana wanje wa kabiri. Yeye ni mzaliwa wangu wa pili. Mpogazi ndamukunda. Na nimpenda sana. Mpogazi ndamukunda. Nimempenda sana mtoto wangu. Mwihangane. Ya mutavumilia. Yaratugoye cyane. Yalikuwa machungu kwetu sana. Mwana utarwaye. Mtoto ambaye hakugua. Kumva telefone ya saa 11 ngo Mpogazi ararangije. Tumekuwa na mshtuko kusikia simu ya saa 11 ya kwamba ameaga. Ntabwo byatworoheye. Nawaambia yalikuwa magumu sana. Nubu ni Imana yatwihanganishije. Hata sasa tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha. Ntabwo byoroshye. Si rahisi. Mpogazi twavuganye kuwa gatatu. Mimi na yeye tulikuwa tukiongea kwa simu, ilikuwa Wednesday. Nukuvuga ngo saa 3:30 za mu gitondo. Saa 3:30 asubuhi. Umuntu wa mbere nzamugisha ni Mpogazi. Yeye ndiye mtu wa kwanza nilikuwa nikiongelesha. Wageza saa 5. Ikifika saa 5 abanavugisha abana banje bose. Na nilikuwa nahakikisha watoto wangu wote nimekwisha kuwapigia simu. Ariko abandi turi kumwe hariya. Wengine tuko bado pamoja hapo. Ngahera kuri Mpogazi. Lakini huyu ndio nilikuwa nianza kumpigia simu. Iyo harengaga hakagera nka saa 4:30. Kama ilikuwa ikifika saa 4:30. Yarampamagara akambwira ati mama. Yeye alikuwa akinikumbusha, mami, wagiye he? Kwani umeenda wapi? Utampamagaye amasaha yawe. Mbona hujanipigia kwa yale masaa yako? Yeme birango yakawa mazito kwangu. Ntabwo binyorohera. Ya ni magumu, lakini mama familia. Ariko muri hangana. Na nyinyi mtavumilia pia. Uko nshobojwe ndakuvuga. Lakini nitakuja kuongea. Tuvugana kuwa gatatu. Wednesday tukaongea. Saa 3:30. Saa 3:30. Turaganira ivy'umwana na nyina. Ya kama kawaida, mama na mtoto. Ambwira makuru. Yeye akaniambia habari. Ntabwo nyavugira. Si mambo ya kuongea hapa. Ariko makuru meza. Lakini zilikuwa ni habari njema. Turasoza. Na tukamaliza maongezi yetu. Saa 11 mbona arampamagaye. Jioni tena saa 11 akanipigia. Arambwira ati mama. Kasema mami, ndashaka ko undoteshereza umwenda. Akaniomba na ninakuomba mama utanitengenezea kitenge. Bite ubukwe. Kuna harusi umushuti wanje uri muri Australia. Ya ndugu wangu ambaye atatoka Australia. Ndashaka kuzambara neza. Nataka siku hiyo niwe nimevaa vizuri. Ndamubwira nta kibazo. Mimi nikamwambia hamna shida. Bakuru biwe na murumuna we bafite nta mwanya bagira. Sister zake wakubwa na wadogo wao hawana muda. Arambwira ati wewe binkorere nta kibazo. Akaniomba sasa mimi nimsaidie kwa hiyo. Atangira kunyohereza modeli. Akanionyesha sasa modo ambazo tutafuatilia. Ndazifite muri telefone yangu. Hata niko nazo kwa simu yangu. Ndazifite muri telefone yanjye. Niko na hizo kwa simu yangu. Ndashakaga ko mudodeshereza neza. Alikuwa ametamani nimutengenezee kitenge nzuri sana. Akazaja muri ubwo bukwe yarinze. Na ndiposa kuja kwa harusi hiyo akiwa msmati. Mukanya ya punde tu kidogo tuza ku rubuga rw'abana banje. Tukaingia kwenye mtandao kawaida wa watoto wote. Mukuru wabo yari mu kazi. Yeye sister wa mkubwa alikuwa kazini. Ariko tuja ku rubuga. Lakini tukaingia sisi sote kwa call. Turaganira iby'urugo rwacu. Tukaongea mambo yote ya familia kawaida. Mpogazi turaganira uwo munsi wose kuwa gatatu. Siku hiyo Wednesday ilikuwa siku tu ya maongezi. Bageje nijoro dutandukana Mpogazi amasaha yo kuryama.
tumeacha kuongea tu, ilikuwa wakati wa kulala tu usiku. Niyo mpamvu byangoye. Ndio maana mmeona nimelemewa sana kubona umwana mutandukanye mugiye kuryama. Kuona mtoto tu mmeachana tu masaa ya kulala, mu gitondo kumva ngo umwana yarangije, na baadaye asubuhi tu akupigia simu huyo ameaga. Ako turashima Imana kwa ariko yabibonye. Lakini tunamshukuru Mungu maana yeye ameona ni vema hivyo. Imana yamukunze kuturusha. Basi Mungu amefurahia kumpeleka. Iyo tugira ubushobozi, tungekuwa labda na uwezo, iyo haba nk'ikindi kintu cyari kugarura Mpogazi, tungelikuwa labda kitu kingine ili maisha yake yapate kurudi tena, twaragikoraga kugira ngo ubuzima bwa Mpogazi bugaruke. Tungekifanya ili maisha yake tena yapate kurejesha. Familia tafadhali tukomeze mwihangane rwose, mwihangane mutera intambwe, munakomeza kwihangana, mwihangane umuryango. Yego mutera intambwe rwose, mutera intambwe, mukomeze mwihangane rwose, mwihangane. Yego mukomeze mwihangane. Farijikeni mwihangane rwose, lakini jipe nguvu. mukomeze mwihangana umuryango. Mwihangane rwose, mwihangana. Mukomeze umuryango mutambuke. Mutambuke washugulize nyumba yanyu. Wachungaji wakae kwanza. Tunaomba familia tafadhali. Jo. Mukomeze kwihangana rwose, mukomeze kwihangana. Yes, mukomeye muco, mwihangane. N'abana tuzamusanga neza mu ijuru, tuzamusanga rwose. Tuzidi kuamini Yesu. Mukomeze kwihangana umuryango, mukomeze kwihangana, mutambuke. Jipe nguvu. Yes. Muwe na matumaini. Neza mu ijuru, tuzamusanga rwose. Jipe nguvu. Yego mutera intambwe umuryango, mwihangane rwose, mwihangane. Yes. Musezere rwose nta kibazo. Jipe nguvu Mungu. Yego mzee wacu mwihangane, aheza ni mu ijuru, tuzamusanga. Komere mama, tuzamusanga. Asante, zidi kufarijika rwose, mwihangane. Mutera intambwe. Yego. Mwihangane rwose. Farijikeni. Abantu basigaye nyuma y'abashumba. Mutambuka abashumba azima yanyu, mutambuka kubyara. Kandi rwose mwihangane, nta kundi twabigenza. Mutambuka abashumba baze basoza nyuma yanyu. Hatuna lingine twaweza kufanya isipokuwa kukubali kile Mungu amefanya. Mukomere rwose, mwihangane. Nazidi tuwe na matumaini ya maisha baadaye. Farijikeni ndugu na dada. Mungu yu pamoja nanyi. Mukomere mzee, mukomere rwose, mukomere mwihangane. Mwihangane rwose. Mutambuke. Watu waendelee tu. Mutambuke rwose. Uwasaidie tafadhali, tuombe kusaidiana. Mutambuke mwihangane. Sio rahisi, lakini tu wasaidiane. Yego, tusaidiane tafadhali. Wenye nguvu wasaidie wenye hawana nguvu kwa wakati huu. Kuachana si jambo rahisi. Mtesha msezere rwose. Amusezere yakomeza yihangane. Acha mama yetu aweze kumwaga. Yego, mureke awe na matumaini ya kwamba nakomere yihangane rwose. Msaidie. Mukomeze mutambuke. Tusonge mbele tafadhali. Mutambuke. Asante. Abari imbere ni mutanzira batatambuke. Mureke batatambuke.
Mzee mrika tambuke. Wafunzi zangu walitaka nzira. Walitaka nzira. Asante. Tuimarike. Kiti aweze kukaa. Asante sana. Urusoza washumbana wasuhuza. Wachungaji ndio